Selam dostlar, sizlerle ben Gülzat Senbay kızı Zaynede Kasım'da Max Gizet. Dostlar biz bugün osunda 2-3 Flower Games degan oyunda oynaymiz. Zaynede biz bugün ko'p qatalasatan bo'lamiz. Tandasin. Ketdik. Dostlar men oyunda qattiq yaxshi ko'raman. Ekete qalib qolmasam, qalmayman etkeni mening suyukli aynam. Ikimiz bir jetdik. Max Gizet bilan yana Gülzat Senbay kızı. Dostlar, bu video unasa like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar. Mana men yaxshi ko'raman o'yinim. Voy! Dostlar, ko'ringlar qalay o'ynayapmiz. Oy! Oy dostlar, kres. Mikresiga başlayacaksın mı? Oy. Aytdim ғой dostlar sizlarga canım. Oy, yegacaksın deb kres. Oy. Dostlar. Şişigizin. Oy, men özüm qo'yib qoldim ғой. Dostlar, men kazana Max Gizet'e жетіп olam. Max Gizet ko'rasizlar meni. Gonga kating. Max Gizet, men seni bosmayman. Dostlar, mana like bosib qo'yinglar. Gane mana onun kanalına kirsangiz bo'ladi. Max Gizet. Olda o'sha videoda saladi. Olda kanalına o'sha videoni salatini chiqar deb. Oy. Aytıyoruz bir telefondan başka telefondan çevireceğiz. Hoppana. Oh, men özüm juda quvvatır. Dostlar, men bunday mashinaga jo'qman menda. Oy dostlar, men başdan büyük. Dostlar, ana sünetim olgan qaqqız. Max Gizet. Aytdim ғой, bunday mashinaga jo'qman deb. Oy. Oy, dostlar. Osda mana шығат Max Gizet. Anasına kirib kirib ketdingizlar. Mana shu kirib o'yinga qarash ochkiga yapay. Dostlar, mana biz qaytan ikkinchi ret o'ynaylik deb o'tiramiz. Bu endi shishigizin dostlar. O'yin meni qo'lgan yo'q. Meni qo'llab o'tiribsizlar. Mana endi qasimizga adamlar jinoaldi. Yana o mening singil bolalarım mana. Endi bugün tank o'ynik. Yo'q. Now tanka yana kiradi. Dop tanamay qo'yikshi. Gap dostlar. Opana. Ay. At. Oy, atay, yaqpino. Atasın işte. Çizgisine. Ura dostlar, biz şimdi koy. At. Dostlar, qasımda oturgan kızın atı Ayşulu. Alananın qasımda oturgan oldun atı Muqasan. Qayda aytıyorsun Ayşulu? Ayşulu'dan atı gerek. Ayşulu, at. Oy, Ayşulu qayda atıyorsun? Oy. Oynamay. Yok, Muqasan çatam oynamay yatır. Ayşulu, atay qat. Ayşulu. Ayşulu, at. Tava yanarga ko'rasik. Ayşulu, at. Yo'q, ularga sana jasli to'pqa kerak. Dostlar, ko'rdingizmi?
Айсұлу қазір бір жерге шығып кетті, мамасы оның анасы шақырып алып, қазір ол қайтып келетін болады. Ол достар, біз Айсұлу екеуміз жеңдік. Дұрыс ойламайды екен. О, достар, сен Айсұлу қорғауда қал. О, ана келатыр Айсұлу. О, қорықпаң. Бытышты шығарам ғой. Көрдің бе? Мәссаға, мен ұстадам өз жері. Қайсың? Жоқсың. Ой, кеп достар. Охрана. Біз охрана. О, ана охрана қабап ұстады. Шық давай. Достар, анау. Суап қашуға. Ай, достар. Әкемнің үйінде жатқан бір бәле. Ой, достар, Макс тезет жеңді. Бәрі оның есебі бізбен тең. Айсұлу бұл күрес ойыны. Кешіріңіздер достар. Айсұлу кішкене күрес ойынын білмейтін еді. Күресесің. Бай ма? Ой, тұтпаңыз. Ой! Достар, Айсұлу екеуміз жеңіліп жатырмыз. Ура, той, достар, Макс пен Мукасан жеңді. Ура, ура, ура! Достар, сонымен біздің видео аяқталды. Видеоңызға лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және менің каналыма қосылыңыздар. Және де Гүлзат Сембайқызына тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар, достар.